Sangene ibu bapak, kita buka sejarah beliau, iaitunya Angku Syekh Abdul Rauf Koh. Iaitunya beliau guru di Angku Syekh Burhanuddin, guru kita nan diulaan nan maja di Tanjung Medan. Nama beliau Angku Syekh Abdul Rauf Koh di Madinah dulu menuntut ilmu kepada Angku Syekh Ahmad Al-Kusasi. Pernah beliau disuruh oleh gurunya ujian dari guru beliau iaitu Pai Batara. Kama diperintahkan nanang ku Syekh Abdul Rauf Koh dek gurunya Syekh Ahmad Al-Kusasi iaitu kahulu Sungai Nil. Bara lamonyo beliau Batara berkhuluah bahasa kaji awak menyendiri menyatukan inyo dengan pencipta alam iaitu Allah Subhanahu wa taala. Sampai tahun lamonyo beliau Batara di hulu Sungai Nil di dalam gua. Jadi ibu apa-apa salamu sampai tahun itulah negeri Mesir ndak turun hujan salamu sampai tahun. Salamu beliau Batara sehingga paneh badangkang lah di Mesir. Sehingga perekonomian Mesir ambruk. Ayelah kariang banda tak baraye. Segala taranak lah banyak nang kurui-kurui. Bamimpilah Raja Mesir. Mimpinya dengan berkat doa seorang yang Batara, ada seorang pemuda yang Batara di hulu Sungai Nil. Dan berkat doa pemuda itulah yang akan bisa menurunkan hujan turun ke permukaan bumi. Tasinta Raja Mesir, Tacangam dan Tamanuang besok pagi dikabarkan kepada rakyatnya bahwasanya malam tadi ambo bermimpi ada seorang pemuda yang sedang bersemedi di hulu Sungai Nil. Barakat doanya yang tajam kepada Allah bisa hujan turun membasahi negeri Mesir. Ya Maulana, ya Maulana, Allah kok maknya sepi dalam kesendiriannya. Akaranonyo sepi mangko balagolah sifatnya nanduo atau berdumpalah sifat jamal dan sifat jalal saratu mangato Allah akan kalimah kun kudrat dan iradat ko balago diambil dari bapak batu buah-buah dek guru-guru awak ko marakan akan paham supaya nak tentu doa sia dan kita dan sebenarnya nah kudarai dan iradat. Kudarai Allah, iradat Allah diibaratkan sebuah batu pak bu. Simbol ya, hamba merekam tu lah. Ayo. Papa, nama nanti surau.
Salah idea banyak kan. Ya. Ini kurus tu. Kutis kok. Kita tebak. Kok kutis. Tuh ikut tuh. Habis. Lah mak kepada kita bersama kita masuk kepada makam wali Allah. Tentu ada ucapan yang kita baca. Dah sama kita masuk ke kubur orang biasa dah. Jadi kita baca doa masuk makam wali Allah. Ini yang sama-sama yo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya syekhana ya ustazna ghafarallahu laka wa liwalidayka birahmatika ya arhamar rahimin. Oh, masih ada yang tinggal ya. So mari ko berimpin as ko na salara. Alah mama. Jadi acara kita kini pertama kita tahlil, yaitunya untuk guru kita Angku Syekh Abdul Rauf, yaitunya guru di Angku Syekh Burhanuddin. Jadi kita niatkan pahala tali untuk beliau. Semoga dengan tahlil yang kita baca bersama, nama beliau kau sampai dalam kubur dilapangkan Allah, nampak ringan dan tajam pun Nabi Sotawa. Kau nak ada nama itu untuk menambah tinggi derajatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita yaitunya nan dari Sumatera Barat, indah disabut namun tak dibilang galang. Kita kemari menziarahi guru awak. Tuntuang dapat dari kita kelimpahannya. Ibarat air namanya nama beliau lapan nuah melimpah-limpah. Kita lah sebagai tadah dapat dawak kelimpahan beliau adanya. Yaitunya apa yang Allah berikan kepada guru awak tentang keimanan, tauhid dan makrifat, rezeki, ilmu ketuhanan yang Allah berikan ke beliau, diberikan Allah pula untuk kita kasadonya. Ya mak. Kemudian kita pasang niat juga di siko kita kini menziarahi makam aulia Allah. Kuado kita namanya punya harapan, impian, cita-cita dunia dan akhirat. Semoga di makam wali Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kuado kita yang sakit-sakit zahir maupun batin, Allah sembuhkan penyakit kita adanya. Kemudian kuado anak cucu awak di kampung nama ngaji dan sekolah, kita niatkan juga tuntuang barakat kita berdoa dan bertahlil di siko. Dan segala anak cucu awak di kampung kok sekolahnya utai tarang, kok mengajinya jadi ulama dan tuankunya andanya bisa untuk menolong orang kampungnya nanti di kampung masing-masing. Kemudian kuado kita nak punya usaha. Tentu banyak usaha mak-mak je apa-apa di kampung ini tak? Mengalir, bertani, nelayan segala macam. Semoga dengan kita berdoa di makam aulia Allah, usaha kita dilancarkan Allah keseluruhan. Kuado kita nak punya utang kita terbayi. Kuado piti awak nak dipinjam orang sampai kini alunya dibayinya lain. Semoga dengan kemuliaan aulia Allah Angku Syekh Abdul Rauf, orang nambah hutang tu Allah lunakkan hatinya untuk membayar dahanya. Kemudian kita bersyukur kepada Allah dari kampung sampai kemari perjalanan kita aman. Dan ada kita yang punya kendala dah. Kemudian tambahannya beko kita sudah tahlil, langsung kita zikir murakabah, kita ambil barakat. Di kampung kita adakan wirid zikir gabungan
walau 2 kabupaten walaupun atas skop negari gugua ataupun negari lain Tanjung Berulak bagai Jupai Rapui tahun tuang dapat barakai awak seluruh Majlis Zikir Nurul Hidayah dikenali awak dek buya awak kon nanti kita tak sangkut sebagai anak murid beliau andaknya ya tunggu sebentar lagi kita buat kunci, kita selesaikan mukadimah dulu. Kemudian sang ini ibu-ibu apa-apa kita buka sejarah beliau, iaitunya Angku Syekh Abdul Rauf Koh, iaitunya beliau guru di Angku Syekh Burhanuddin, guru kita nan diulaan nan maja di Tanjung Medan. Nama beliau Angku Syekh Abdul Rauf Koh di Madinah dulu menuntut ilmu kepada Angku Syekh Ahmadul Kusasi. Pernah beliau disuruh oleh gurunya ujian dari guru beliau iaitu Pai Batara. Kama diperintahkan Angku Syekh Abdul Rauf Koh oleh gurunya Syekh Ahmadul Kusasi iaitu kahulu Sungai Nil. Barang lamanya beliau Batara berkhuluah bahasa kaji awak menyendiri menyatukan inyo dengan pencipta alam iaitu Allah Subhanahu wa taala. Sampai tahun lamanya beliau Batara di hulu Sungai Nil di dalam gua. Jadi ibu apa-apa salamu sampai tahun itulah negeri Mesir ndak turun hujan salamu sampai tahun. Salamu beliau Batara sehingga paneh badangkang lah di Mesir. Sehingga perekonomian Mesir ambruk. Ayalah kariang banda tak barai. Segala taranak lah banyak nang kurui-kurui. Bermimpilah Raja Mesir. Mimpinya dengan berkat doa seorang yang Batara, ada seorang pemuda yang Batara di hulu Sungai Nil. Dan barakat doa pemuda itulah yang akan bisa menurunkan hujan turun ke permukaan bumi. Tasinta Raja Mesir Tacangang dan Tamanuang besok pagi dikabarkan kepada rakyatnya bahwasanya malam tadi ambo bermimpi ada seorang pemuda yang sedang bersemedi di hulu Sungai Nil. Barakat doanya yang tajam kepada Allah bisa hujan turun membasahi negeri Mesir. Apa caranya narancak kata raja. Akhirnya dapat kata sepakat baca puilah buya awak ko di Ulu Balang dan Perdana Menteri ke hulu Sungai Nil. Tiba di sinan diimbau-imbau nak buya awak ko. Wahai seorang pemuda, kami diperintahkan Tuan Raja untuk menyapui engkau untuk akan dibawa ke istana. Ndak dipaidahnya dek guru kita ko. Nyo asik berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai 3 kali ndak disawik, kata ndak berjawab, urundiang ndak bakembalikan. Kemudian balik Perdana Menteri di Ulu Balang ke istana. Dilaporkan Tuan Raja, ndak bisa pemuda tu kami japui dah. Malahan kami ndak disawitinya waktu tu kami imbau dah. Baca oleh Tuan Raja yang pada akhirnya Pak Bu dikumpulkan dek Raja Mesir seluruh ulama yang ada di Mesir, bahkan Jazirah Arab skopnya berkumpullah ulama di istana raja di Mesir. Setelah ulama tiba di istana raja, disampaikan di Angku Syekh Abdul Rauf, hai buaya angku Syekh, sengaja ambo panggil ke istana, ada kabar nang kali buka cerita nang kali sampaikan bahwasanya Mesir lampai tahun dah hujan. Lah terasa ekonomi awak ambruk. Cuman sungguh pun bagian dalam beberapa hari ku ambu bermimpi ada seorang pemuda yang sedang bersemedi di hulu Sungai Nil. Barakat doanya yang tajam kepada Allah, bisalah hujan turun ke permukaan bumi. Walai guru-guru, buya-buya, syekh-syekh, 6 pemuda tu lambo japui, lambo suruhkan Ulu Balang jo Perdana Menteri, namun ndak tabawa doh. Baca rohnya lo ke, oh wahai buya-buya, ikolah nan mau payukan kepada kita nan sadonyo guru-guru. Nang kata ulama yang tertuang,
wahai Tuan Raja, bersemedi atau batara di hulu sungai Nil itu bukanlah pemuda, tapi seorang wali Allah, ulama besar yang sangat kiramai. Ndak bisa nyo japi-japi amba aja dah. Jo kalimah menyapuinyo baru nyo tahu. Yang pada akhirnya Pak Abu, sapakailah seluruh ulama batahli pai menyapui angku si Abdul Rauf ko yang sedang batara di hulu sungai Nil. Dari istana raja berangkat menuju hulu sungai Nil. Dari istana raja lah mulai membaca tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baratui banyaknya Perdana Menteri, ulu balang, para ulama, nini mama segala orang bapa ngaruh lah mengikuti zikir bersama pai majapui angku si Abdul Rauf ko. Tiba capek teritung, tiba lah orang banyak di pintu gua ko membaca kalimah la ilaha illallah. Tadanga di angku si Abdul Rauf ko dengungan zikir yang bergemuruh. Ndak ragu diimbau, indak ragu dijapui turun nan buya awak ko nyoba gabuang jo jamaah banyak untuk berzikir. Kemudian beliau langsung yang memimpin zikir sampai tahlil, dibawa ke istana. Tiba di istana raja barulah terhenti bantian zikir. Kemudian baru disampaikan dari Tuan Raja kepada guru awak, wahai buyang, wahai tuanku, kami lah sansaro selama 4 tahun kuah. Panih badangkang hujan dah turun enggak satitiak. Lah tanai obana masyarakat. Atulah mangkonyo kami imbau buya baa solusi acaronyo lai. Nang katu angku si Abdul Rauf, wahai Tuan Raja, nan sabananyo hujan dah turun 4 tahun ko diulah perangai awak. Awak masyarakat Mesir ko banyak yang lalai. Lah banyak mengajar dunia datakanai duit kemati. Sehingga musaji langang surau kosong. Banyak dilapau daripada di surau. Bahkan dosa lah banyak di kerajaan sehingga Allah murka. Atu mangkonyo hujan tak turun-turun. Kini ko kita meminta sembahyang istisqa. InsyaAllah mudah-mudahan dek keyakinan kita bersama, dek bersungguh-sungguh awak meminta semoga hujan turun di negeri Mesir gua. Akhirnya ibu bapak capek jalan cerita, disampaikan syarat sembahyang istisqa. Nampak temu puasa 3 hari. Hari kampek bawa taranak sadonyo ke lapangan. Bawa orang kampung sadonyo. Hentikan segala maksiat, tinggalkan segala dosa. Kita ke lapangan sadonyo. Nampak lusi nak boleh bagincu taba-taba. Tak boleh babadak taba-taba, tak boleh memakai pakaian yang mewah. Pakaian yang bersih. Tapi tak terlalu mewah. Awak menghinakan diri kepada Allah. Akhirnya mama hari nang kampek turun masyarakat keseluruhan iaitu ke halapangan. Kemudian sembahyang istisqa lah masyarakat yang dipimpin dek beliau guru kita kah. Baru angkat takbir, baru ibu bapa Allahu Akbar. Langsung ibu bapa berubah alam. Tiba kabut nan hitam. Kilek berapi-rapi, patui beratam-tantam. Gabak di ulu lah manapi ke hujan yu malakironyo. Dah lama mak turun hujan yang sangat labik ke negeri Mesir. Akulah luar biasanya guru awak aku iaitunya doa yang sangat tajam kepada Allah. Sampai tahun hujan tak pernah turun. Dek inyo yang bermohon kepada Allah tak tangguang labik hujan turun ke negeri Mesir dah. Akulah satu kelebihan beliau. Anak murid beliau yang sangat beliau sayangi iaitunya angku Syekh Burhanuddin di Padang Sumatera Barat yang berkubur di Ulaan. Balimu sama barangke orang Rana Minang. Yang pertama angku Syekh Burhanuddin, nang kedua Syekh Ibrahim Datuk Merom Panjang, nang ketiga Syekh Muhsin, nang keempat Syekh Mutasir, nang kelima Syekh Buyang Mudo Pulik-Pulik iaitunya di Lunang. Atulah guru awak yang langsung berajar kepada angku Syekh Abdul Rauf. Bertahun-tahun lamanya mama aja papa. Akulah kelebihan angku Syekh Abdul Rauf yang kita kunjungi kamari. Orang timur beliau yang mengislamkan. Jadi mudah-mudahan segelintir kita baca sejarah beliau
Semoga awak bisa mengikuti langkah-langkah beliau. Baik kaji, baik paham, baik iman, tauhid dan makrifat. Rasaki yang dimudahkan Allah. Apa yang Allah berikan kayaknya, Allah berikanlah kau ke kita yang hadir kesadonyo. Amin ya rabbal alamin. Itu segelintir cerita. Tambani awak lainku. Ayo. Oh, kemudian tadi ada orang Basrakai tadi mak. Oh, orang Padang inyo bisnisnya kerabi cuki tapi ekspor keluar negeri ke Bangladesh juga ke India. Jadi ini rencananya kapal ilo jarak bahasa Jawa kira nak jadi dah. Karena nak jadi nyoba kirim saja. Oh, tolong balian aye jemaah biar dapat minum seketik seorang tuntuang adu jo barakatnya. Dan minta didoakan tuntung na usahanya kerabi cuki tu semakin lancar yo sehingga ku katih melimpah je untuk kita jemaah zikir dan celai kini kita membangun di kampung TPA, insyaallah akan kita jadikan pesantren. Kita berdoa di makam Buya Aulia Allah Syekh Abdul Rauf, tuntuan diaminnya doa awak nan TPA awak ko capek selesainya menjadi pesantren nyandanya mengaji kitab lo anak-anak awak di situ sebagai untuk bekal cikal masa depan dan untuk menyelamatkan orang kampungnya masing-masing. Jadi mama kita buka kunci basidakah nan serahkan kita tinggal di siko, kita serahkan ke orang pengurus siko kuaan yang akan dibangunnya untuk kepenting kuaan kita mengeluarkan sedekah. Kita ni aja itu orang tua awak di kampung. Kota ke sini aku jalan sampai dah. Jalan. Kalau ada langsung masuang ke kotak tekan tuang tu Iya. Yo. Inna ba'alun niya watu innamal a'malu biniat. Sesungguhnya tiap-tiap amal tu adalah kuncinya dengan niat. Kalau kotak siku boleh. Boleh. Kemudian mama disampaikan juga piti kon termasuk juga kita tinggal untuk uang kebersihan lampu air kita risiko juga kita kami sadonya lampu pakai selama risiko air pakai selama risiko beko kita serahkan kepada kalipah dan risiko atau penjaga makom namanya. Dapat impak sedekah mamak kesadonyo kita lah 1.650.000 lebih dan kurang. Semoga dan sedekah awak ko dibalasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan balasan yang berlipat ganda. Umur panjang, rezeki murah, balatatullah, nikmat datang. Kita sayo sakanto balik sepiku ringan sajinjang. Keluarga kita di kampung sehat keseluruhan. Kita nanti siko sampai kita ke kampung nanti sehat lo asal doalah nyondanya. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai batali lagi. Pasang ni Aduh leh. Nah, do tambah pembali je ya. Aduh kau nambah ya nak? Dah, bisa bang. Kita mulai dari ibu, bapak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il makarin wa qawlan wa fi'lan sirran wa alaniyatan
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya zal jalali wal ikram. La haula wa la quwata illa billahil azim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ila hadratin Nabil Mustafa Toha Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syalil al-Fatihah. Summa ila arwahi syekhina wa ustadina minal masih ila maghribiha syalil al-Fatihah. Summa ila ruhi syekhina wa ustazina khususan Syekh Abdul Rauf syalil al-Fatihah. Ila hadrati syekhina wa ustadina wasilatina ila Allah ta'ala arifi billahi sayyidi syekhi Sultanul Qusai Ibnu Habibullah Qadi Ibrahim Sayyidi Syekhi wa Syekhina Burhanuddin wa Sayyidi Syekhi wa Syekhina Abdul Rauf wa Sayyidi Syekhi wa Syekhina Ahmadul Kusasi usuluhum wa furuhum syalil al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalika
Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah,
illallah, la ilaha 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 illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatul haqqi dan ya alaiha namutu wa biyanu asu insyaallah taala minal aminina bi rahmatillahi wa karami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyul karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya zal jalali wal ikram wa sallim ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin irhamna ya Allah wa anta khairur rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alha lahu fi da'am minan nar wa nuran wa rahmatan fil kubur wa syafin ila yaumil qiyamah wa zilan fi siddatil haril mahsyar wa udatan ala siratil mustaqim wa mutawassilan ilal jannati naimil muqim wa fil jannati buriyati ya rabbal alamin. Allahumma akirha lahu ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim manzilahu wa ja'ali jannatan maswahu. Allahumma fil hayna wa maitina wa sa'idina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wal unsana. Allahumma anzil ala maiti fi qabrihi nuran wa ni'matan wa maghfiratan wa rahmatan wa ni'matan wa nuran wa rahatan ila yaumil qiyamati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adkhilna fi zumrati ahli la ilaha illallah. Allahumma ahina ya Allah bi kalimati la ilaha illallah wa amitna ya Allah bi kalimati la ilaha illallah wa sulna yaumal qiyamati fi zumrati ahli la ilaha illallah wa adkhilna jannata ya Allah bi kalimati la ilaha illallah wa adkhilna jannata ya Allah ma'as syuhada'i was-shadiqin was-shalihin ma'al anbiya'i wal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa kulla a'malina wa kulla ibadatina wa kulla hajatina wa kulla niyatina wa kulla maksudana wa kulla niyatina wa kulla maksudana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil lana dzunubana wa liwalidayna walhamhuma kama rabbayana shighra li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fil bari wa bahri ya rabbal alamin. Allahumma tawil umurana ya Allah ala ta'atika wa wasi' razatana ya Allah ala al halali wa rafa' ma'siyatana ya Allah fil lahi mahfuzi bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma ja'alna syakura wa ja'alna sabura wa ja'alna fi a'yunina sawira wa fi a'yunina sakabira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahina bil iman wa amitna bil iman wa surna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma sabbina ma'al iman wa khadim lana minal jinni ma'al iman. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wa syarid dunya wa syari akhirati ghafar lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina ila siratil mustaqim. Allahumma akhrujna minaz zulumati ilan nur. Allahumma azirna ya Allah minan nar. Allahumma azirna ya Allah minan nar. Allahumma azirna ya Allah minan nar. Allahumma akhrujna minaz zulumatil wahmi wa akrimna bin nuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zaina bil akhlatil hasanati wal hilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabad dunya wa qina azabal kubur wa qina azabal mahsyar wa qina azaban nar wa qina azabal jahannam. Aliyasifa ya Allah minal badana rabbul alamin. Aliyasifa ya Allah minal badana rabbul alamin. Aliyasifa ya Allah minal badana rabbul alamin. Allahumma alhiqna bisalihin. Allahumma alhiqna bisadiqin. Allahumma alhiqna bisuhada wa bil ulama wa bil anbiya wal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairil Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amin ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa li sayyidina wa syekhina rahimahu bihi sayyidil al-Fatihah.